Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetike muthenya waku no thiete na mbere o wega nkugwata ogeni Nteto ni cia Weru Thaa Mugwanja ni umbitagwa Christine wa NJERU. Tukemberiria Nteto ni cietu ni ati mwingi na muthuro umunene muthenya wa mondi kirauko ni mamuntitie mwanki na kubebia muthuganirwa umwe wa wamba urethiretwe akimacumbura kwa ibinda riri ra santere cia mutuati na akagitani okau na mo nyumba 10 ni maumbite kugwata athuganirwa mangi mana mawamba wamburi na kumabira kire gituo kia borishi na gikira kirore Nteto ino mukareregiti wa nyumba 10 na ugite ni uma wamba ni wongerekete na kuga magatigira ntura kwina there na kidagia gute wamba ukonekana nkurukini mauritie antu kwethagirwa matiguyukia watho njarani ciao rionde kumna na rutangwire ryo buru no nto mwora giluka kangonya mioro te motheri wena bigibige kuwe trinya wa na ntu akiona njiba ga kuangania ndida iku sigurute taiti buru na rutangwire ryo itwiri to buru manto ya nyumba 10 kuri tontu berene urachuna waginya gathimu thaigire ngoko eterezwo muciembori eterezwa turare thinene mbe baratu ya mirabe mobu bagawathana ndaka 10 batumira inde batu thaiturugite kabisa mamu imakoje kumakiria karibataonia mutuate makonaniria ate oma mutuate ni anjerete ochokia othere na ukaria kuongereka nkatho kiri akaribaba etheretwe bakirutanire gutigira ontobo ibokombeka na kinya akoro ba anyumba 10 amwe na thirikari iyonthe ndio kazi tunataka sisi abwerete kuthambwa nthe atiwe bui nara ntugo ya munthe rukiri mwingi gwantu ugwatire mwamba omora withiretwo akithuganirwa kwithirwa kiendereithia amanto mege gwinyangia ataoni eno ya mutuate na kumukinyanga na kinya akomobethia na mwanki rukirwa narua ikukumbete kutho na mwamba mo international sana usumbule tanto ndene mutuate na nombele kwatikana wananchi bamwatire na bamwikira tedi bamwithia kunonto bakwithwa no kiwango kiuru ni mwamba usumbule tanto mwanka kwa tuko te muntu kwa bwa bwake uchunguza turibwa ni wananchi bamutwekelera aiyete ba watu muthoro bamuora na bamwithia kwa mob lakini tuwe kinyare abo watu kinyato kwa twethire muntu thiri ilo tokuwa wananchi bagokea sheria njarene na pia ito ushauri anto bali tangwezi alali bage otengemento bekuia moyo kwa ati bachu ibere kwa wakinyao anto baba tuthio longereta wao bara bonda bachiete tiga bakendelea kuia anto obo twethira bwethekete abo abakarikira lakini tokuwa wananchi bagokea sheria njarene muntu na batawe mwechi akaendo ko borisi thirikari ikamenya bo ekwadhibu mweci ora turiete mutuate yo tukitangwe na muntu yo tengwe aritae yabo u akeyamireke kila siku na otela ke auritewe na manto maingi we yaya karika mutuate we na usikake yonde ende bikato kuanto baritengo bareke ojumbura antu erure weda no joga ajoga ne jui ajoga nangogo ajoga ambori kagitani wako na bwa kuroba nyumba 10 bare ngugeni echiao cha kuthikiria na kuraitheria aboramanto makuthina mbere makoneni ena ukaria ibombire kuwata anto obana na bobaye na uthuganirwo bagwamba bakirekana bari umete ekuraja kuma kinya mpeketoni bari na mburi inya ira na chikwirikana icha wamba ikuri kwetwa mburi na baba umete na kwetwa mpeketoni lanje utene na itimuno bwa karibu na kina kamero iba kuyeta mburi ko lakini leo mburi yokole mburinya na jonga na joni watu raba ndio na kwa polisi kenda baita kuchunguzwa wananchi ba nyumba 10 bombele kwa wata bau koro za 10 na nusu ndio baba watile na niba ndio baki polisi kenda bachunguza mantu yao na bobona mbibili tata chenyazi moshi bojele onde mukono ya sheria yukendelea ba apprehend ote mambo ya scot free mutuate na yutara mutuate ya chensia bora de tereke thoka na kinya wathawe around ke batuao we mwamba withete o mama manto ni ate mutuate yokabwa na wo ka soft tungetha mo na eje bange kuma taoni ya mutuate Gembe North Petan Class Chabare
Mbari imwe cia Meru na nkinyagia Thaa ta Kiuru, Kiramani na nkinyagia ria Mwanki na kungi nicithiritwe igukurukira ibinda riri umu nuntu bwa kwaga into cia gitumi na nkinyagia wagi wa ukaria kwithirwa ukiongereka muno ntere ino. Thina cia ithaka inenebetie mauntu bururu, kwaga ikaro cia kuona utungata wa kimwiri uria mwega, kwaga ituo cia borici, wagi wa stima na nkinyagia thina cingi cia uthina mbere. Akarimago ntuguku makiuragia atongoria mao matongoretwe ni gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na gavana wa Thaa Muthomi Njuki kuraithiriria mauntu mama. Tiwagagia bwa ukaria ki burumiririte nture ale Mwanki, Kirimani na Kiuru bogaiti ya ugoti miankeni ya igembe na Thaa. Thina ni inyingi kathetindo ciagagitie akaribantere iji uti sibitari gontuku uti stima uti kambi cia borisi ntura ii ni ciaterwe ta mundo kirumi-ini thirikari se sibitari okue mathanete se yo okue twitago maoga tukamati na itanda tukamatago abio na baba kujera njirane benge muno aya sitima hakuna, utiona wezo sitima. Kambi ya borisi, uteyo. Nya borisi ra ye ya wezo, ye thera ye kuma kuraya sana. Nao, ute stima, nara leo nara ito ata ya NJERU pio. Ndio mwa wa driver wa bikibiki. Baba ruta ngwe itura le mno. Nda uranya milioni ke ruta na urero nkenda magia. Na uriti atithina. Lakini benera ya ukire anto ao utuika nyainda remeru kuruta ngogeu nonto ndenda minto bya kwambi yete ndakinya anto ao watuika thina gauka ndenda remeru na ndareka. Kwa hivyo security ni thaira itiri anto ao ubwo, alafu kithiri kambi thirikari ithaira ye kuraya nao tutumba kwata mantu ya tugomba kwata manto ya tumbo tutethia tutithethuka haraka. Taira ya ntai ya ntere iji nayo bariuga yumba igutaurwa ni gavana Kawira Mwangaza ari wa kaunti ya Meru, muturi wawe Muthomi Njuki ari wa Thaa na bunge ba ntere iji cio ijiri. Mheshimiwa John po nomba twikira stima untu nara wetu tumwetete gitari nene ati ukinya, alafu kwina barabara niyo twaromba Mheshimiwa Kawira Mwangaza turakatula kangi kariara tueta cithine kakeya mwanka ya turi antu marega turombete barabara we gitari nene ne tukuromba Mheshimiwa wetu ombe tukinyithiria barabara eu. Kawira Mwangaza gavana wetu, gavana wa Meru County na kana gavana uyu wetu ni Muthomi Njuki nuntu gavana zivetu bonthe iromba ria kokiribo ibaturirikane batu bone hata kinyatigo turi wakaji wazareno na wakaji tukufu wa Kenya. Tababa ngituretero cibitari akubeke ngo tugotwina tugasi services cia ugima ba mwiri tababangi bura thirikari yumba kurutha igateithia guntu guku ikuthimira antu minda na kambi gakwo ku irita gupenderea mbandi nweriku. Dennis Mugendi, Weru Njuma, nture ni ale Mwanki jwa igembe na Thaa kaunti ya Meru na Thaa Nithi. Urimi wa makoyo kumao kwambiriria kugwatirwa na kuremwa ni arimi maingi kuma kaunti ya Thaa Nithi no garurite muno miturire ya antu maingi na wone kuringana na minister wa urimi kaunti ino ya Thaa Nithi ni Wenjwa Kaithungu. Arimi magana mathandatu ma mirongo inana ni magunikite kumakiri mirandi ya IFAD na kinyagia ABDP na kiri ibindari ya miaka Mugwanja onturo tumite maingi mathungira kiri biashara na gwiukiria na urimi uyu wa samaki. Hapa tuko na hii hapa ni sasa unaweza ukaudi samaki zako kwa after kuimplement muradi uyu miaka 3.5 niko tukinyite ni maundu mariku mara mabangitwe mega maombete kuruthikana mabue landu na ni mariku matumbite kubua kuringana na bula twendaga ni lesson ile kututhomete obula muradi uraruthagwa nundu ni tuthiete riu nusu yau kanda tumba kumenya kuma kuthikulikiriria tukarikiriria atia so tukumba kurutha mucemanio na andu bau twabelesa
maundu mara tumbite kurutha Thaa both between county government, national government na the funders by the project. Twauga muradi uyu wambiririe na numbite kurikuruti arimi 1,000 igana rimwe ria 89 bara baumbikite gutetheka mpaka tukinyete arimi 680 na arimi bau batethekaga na njira ya either gatethwa na karatathi ga kulain kirima gia samaki kana kanengerwa net tumita predator net ya kurigiriria nyamu ila jeja kuthukagia samaki. Arimi bau ni bombete gutetheka na irio jia samaki na bacoka batetheka na fingerlings kana twana tula tukulagwa tukauma samaki jia kulewa. Samaki kwija Tharaka Nithi jiongerere ki indo ila arimi betu bali magaba kiendagia bakona mbeca. Koguo kagita kala itale yo kira kironekana galira bakwendia thaino itonekanaga umbele. Na koguo murimi ula alalimaga ng'ombe akalithia marigo mae agacoka akalima kawa kae na kwae gutaria na gintu kingi gwitwa samaki. Income yu samaki kuletha thaino atari yo. Nintwiritie muno kumana na testimonies jali mibala ba beteto bakialagia makiria onore aria mujio tuli gwitukira group ino twaka ku visit ya umde muthaka umire skuru andi kwa onangiri kibao ambiriria samaki na elimala samaki 300 na riu ari ni akulima ngirukia samaki 1,000 plus utekunindi kuthikora aja muno ni testimony ni mbiganu ya kuga atiri urimi wa samaki ni urimi na mbeca na arimi bakawe embrace bakona mbeca. Tugatigana na inu Nteto cienge ni ati gikundi kimwe na rietwa Heru Heritage Forum kiria ni kia athomi ni gicite bamwe na kwariria njira cia kugwatira untwire ni kenda kimiru gitu gitikariganire makiaria ni maugite nduke ino ya umundi kana nduke ino iri bodha ino maingi matishe untwire na matishe mithiere ya amiru untwire makuga makarega kuthomithwa makethirwa magitamiri yao na untwire wao. Ikundi kimwe kia athomi kuma Thuchi Mwankanto Nyeri Meru basemenia mwekire kuthithia ikundi kingi kimwe kumenyekana ya Meru Heritage Forum terisha charana sobo igabori na moro tuyumwe yocokanirwo ntwire na miture ya Meru ya kitene maturene twina gikaro kia Meru Heritage Forum iratumbite gutirimana na antu banene ba kuma community tu elanja Meru kenda tumba ku preserve kana kwithira tukithiatira mantu ya culture twire kitambo kendete kaurire au atena tugikundi gitagwa Meru Heritage Forum. Ini initiative ya Ameria around 2019 2020-2021 main focus kana purpose ili kuleta Meru akiuria athomi bangi oba tambaru muno nthukinja na kibu wite mubanga yoba ambiriyo atumi muno kiri ucukaniria untwire maturene. We are tapping so much into the old generation by informing the younger ones and through works like the projects they are writing various and wonderful books about Meru kuria umete and then where we are. So there is that very good interlink, generational link. To get out of this, that to progress this initiative. Watu betu ibeye boy komante ya tafadhali yewe achore betu leaders betu policy makers twende tuye na kinyanga baneto ikomante ya kawira mwangase yo no tubatu turi antubaku na tu behind wekenda tumba kukuria Meru na nakilemira ni umomo ikundi wa ikundi kena rimono kamurimono ya nyimba meri lethri na kuwa baina mubango kinya yuwa kuritana mwingi to mimwanya yo kwirira na kwimenyera murimo yo nyimba buru ya ikundi ke bambiria ntere yisi ya charana umete murimono ya breast cancer meri lethri na ito tethia antubetu twina ikundi ke utanite cancer health initiative mugambi bonene muchoretu board member na only founder na chairperson na chore bangi betu ba all over the world tukumba kurira antu betu baba tukumba kurira NHIF kana National Hospital Insurance Fund cover
kenda bomba gwita sibitari no to cancer is really ninyelete muno antu betu ba Meru kumegembe mwankatharaka. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Hatunoke banini ningucoka na Nteto nkoroki. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core. Aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio. Turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthiribia tho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru. Aja Kisimani Eco Resort twina guntu gukwega kwa kugura mantu mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinya guntu kwa mishetho ya twana. Ruterene rwa ruginabu ituruga bia kura bibiega bia mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na chai na bia kurumaniria irio bia muthenya, chai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gwita Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata mantu nkuruki turiongera kiri mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kiri namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uramenya college retongoretie nthiguruni ya Kenya na uthondekebwa CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vips College area niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College area iri Nairobi. Nitokugwa togeni kiri mega graduation yetu iri kethere tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ije tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kiri aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia obongoa ciandikithie na rwa kiri intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ritubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Twina nkuma enjega kiri arimi bonde Kenya nara tukureterete ndawe muthetu. I Premium Lime kuma Kaptui Meadows Company Limited iri na mainya na rigwiri iguru muno gucokanire muthetu jura jojuri acid ujwagirithia na kujongera hinya kendaruo na nitrogen itonya bwega muthetune ni ukuongera calcium, magnesium, minerals na bingi kathumba ukinyanire mubatu ja kimera ni untuba kuongera maciara. High Premium Lime ni kuonekana nchukune chonde cha thirikari jacho
NCPB na shilingi 500 akika kunia ga kilo 50. Kumenya manto nkuru kijege I Premium Lime ringa dhimo 0727 940 000. Harenge nkogwata ogeni tukithie na mbere ni ati aciari ni mauritio mamenyere ciana ciao na nkinyagia mabire ciana cukuru nikenda ikabota gwetethereria au kabere na o akia ni kuringana na mwerekithia wa kithomo sub-county ya Tharaka North New Bridget Kabira barerete aciari kwina mutugo wa ciana iminge kurega kuthie cukuru mwena uyu akiuga ni giutate na mawatho ma thirikari. Inkia maitera kithirikari keneta Tharaka Women Welfare Program baraba ithirito bakiroga na ntano cia ana bari wakagita nterino cia Tharaka kia mairankuru ithirito etongoreti Madam Anisenta Kiri ora hakire muthenya kwe mthikire nyamburira bakuruthirite kenini gia cukuru ya Karethani Primary. It is right there that we should start with them, give them the awareness on the harmful effects, and also once they agree that FGM is bad, when they live there, they can go out, talk it out with their fathers, talk it out with their peers, and they will also help in the reduction of FGM. So most of our programs, the focus was how to eradicate FGM. Arankuru keke ariugite bena mutaratara o munene wa kwaramia murandi uyu. Our Sisters Read was there. We started the libraries, but now it is now coming in a different diversion because we are adding in the lower grades, and before we used to have, the libraries, the remote libraries for the senior classes in the primary school. But now we are going down to there. Imambura marankuru kima kuimbimbiri tintongore cia kithomo ari on director wa mathomo Tharaka South Sub-County Tomanda Bridge. Naenda kwa kazi na hapo katikati mambo yanatendeka. Siku hizi sio kama zamani wakati all the community members ama kila mtu alikuwa mhusika katika maisha ya mtoto. Siku hizi ni wewe ulee mtoto wako ama ukose kumlea. Kwa hivyo haina haja kuachilia mtoto wako aende akasalimie ovyo ovyo. Kana mtoto wako, fuatana na mtoto wako, ona vile anafanya. Hili wewe mwenyewe umuelekeze. Maana akiwa kana kamtukarume ikethiritwe gateanirito muno kimathomo. Class utakuta wanawake ndio wengi. Kwa maana mwanaume akipata kazi si wengi wanaendelea kusoma. Ni sawa? Ukienda mashule wale wengi wanafukuzwa shuleni ni wavulana, sio wasichana. Maana wasichana wakienda wao wanajaribu kujitunza. Lakini vijana kuna miandarati na kuna mambo mengi yanakumba hao vijana. Lakini swali ni kwamba hao wasichana wetu watakavyomaliza shule, kama mwingine ametangulia kusema, wataolewa na nani? Mwena ogumanda Bridget nombete gutariria. Vijana pia tuwaweke mbele. Tusiwaache. Ati maana hao wasichana kuna watu anatoa ufadhili kwao, tuache vijana. Itakuwa si sawa. Lazima boma zetu ziendelee. Sawa sawa. Zitaendelezwa na hao vijana. Kwa hivyo tuwashike mkono, tutembee na wao. Nkiripotera Uru TV kumantere cha Tharaka bitu wa Paul Ugwakabithe. Teto shingi na njira inkinyaniru nuona cia kinya thaa 1:30 kiogoro ithirwa na wikendi imbega mbitagwa Christine Wanjeru.